Udukhat ka National Executive Committee jang kaseng san perthai BJP badha ka juk kapor ubadeiru MLA na penthor umkra constituency uba ALHEC ulapen pau bo dan kanu kanu ka Jing Thud habaya de ba Jing Thmu Pynkylla Kyrteng jang kari India syaka Bharat lani LADA ka Jing Pynkylla Kyrteng kan WANRAH Jing MYNTOI kari barok away. Apa krench kelak pathai khobor uba ALHEC uloang ban nakaliang jang uhi dan kanu kanu ka Jing Thud LADA ka parlimen ka Pynkylla syaka Kyrteng Bharat ya ke India. Haduk mentahi ban haduk pengiyo ya ka freedom jong India ka jongi kita ngikot ya ka gari di India di mentah ka syong pade haki babon ke balang ka syong pade ka parlimen ya bagi kuat ne makin kuat ban Penggalai kata kata ka syong haki itu ke members of the parliament Atau pisngo yaham nampat Pynkylla ke India nampat kan hayai hab Namla banong macu ajibab no mata ngi habdan hi gajing perkat ka iga makamha daga mental ada gi Pynkylla Kyrteng gi babha la daga bha ni welcome la daga bha bade dungin hab ya perkat bha